مجارد گل برئیس عبدالسلام برواری اندابه برای پارلمان کردستان بحث بکن. محمد عبدالسلام تو گل بخیراتی. اما هر دو شوی دست بکم یعنی اوی سرکفتی بود یه دید چند درگه هیوید قطن کارنده کابینه پیک بینین. لی پارتید بیجه ما خو حاضر کنیم دید چند درگه همی قطن وارنده پیک و کابینه آنی پیک بینین. بو چی پارتی بود؟ بله سپاس بوده در فتح سناورز بخش کبرایت بینار. راستی دو اگره تین. اگره ایکی او سیاست پارتی پیگویی معنوی باوریام کو خلق کردستان پیگوی جیان بکت و لازم بپارزین یا دوه مدفت حکمرانی پیگویی بید. پارتیش کفن بجید مادام عمل کردستان ریکی دن خلق خودان بیرو باور جدا هبن پیدوی هم خوب دینوانجیک و رچاو بیر بوچونه دوام کین و همان کاد دا پیدوی اوید و بوچونه جدا هین بر پسراتی سر ملخ او جستیمت گلمه هل گرن بر پسراتی هل گرتن روی پراکتیکه چیه بجدار من حکمرانیه یعنی پارتی حزد کد و کفن هکه به تبیرات حتی کو 2018 جیک یعنی 14 پارتی همیشه حکمرانی خلق لك جواب حسي حكومته بارتي چجورا پارتی کم سه آن سه لاینا دیگر حکمرانی نکره اما يعني هر دو مبدئين يعني اكون مبدئي كي مبدئي دو شو حزبه بنجي صدينا هنا يا ناچارن بشن بخور شريكه كي بجرهن انجيك الدنيايه البرولوجيكي شريك ده بتاعي ده من بجداري من ده كرنا انا الكردستان بجهه داخليه اوید خود دانن ناو خدانای اپوزیسیون یعنی شتی منوته تو تشتکی بینی از تشتکی بینم اما امد برانبری ایکو دو اپوزیت آف ایچ ادر ام اگینست نینین ام دج نینین اونا اوبستینه تیک هشتین دج یعنی دجاتی حکومتی حکمرانیه کلتورک سلیمانیه درست بویش دزارنا اعتانو که اما بفهه تو بحث حکومتی و نزدیک حکومتی بکی عيبه جبال هندي او نوع هندر جيل جدا ممكنه يعني هيك حزب ممكنه صارت كم سوشيالست اشتي برينو كي هذا ببينيت جبال هندي بارتي اركيويه جي بارتي داخوزه ويجي بارتي باوري جابندي هاي حتى اخر لحظه هولا خدتكو اويد فين بهن برپرسالتي وكو بجين شو بارتي او كريام شولي خو بپارستنا و قواره و برنگار بونه و بروانی بکرد حس کت خلکی دیجی بجدار بن و هکه دست کفت بن حس کت خلکی دیجی دست کفت بینه دستی نکه دو بابت هند و زیپیک آنینا حکومتی دا که پارتی همی قوت خواه هول داد و سروک بارزانی جی اماجه هنده کری بو چی محاله تکرن زیکا حکومت پیک بینن زیکا پارلمان ریند بو نافخوه یانجی بو دروه هر دو کنه بس یا زیادتر بو نافخوه تو ثاني يعني هيك تقريبا 2 سال حكومته ريمو كردستان چونكو هالبجارد النها تكرنه زور يا رشد بول سر هنده تشتكي وصل نكت كو صباحي بتعيبه بو يعني تو مثلا بدون هناك بيجن برلمان كردستان 8 مجلس مفوضة كوميسيون ما يا بجاردنا دريش كر تدي ديمايش لهاد قالك كابينات ذهب تايبتي گل پروژه بردست بون گهاند بونه هنده کو پروژه یاساج بو آماده کرده بون آن هنرد بونه پرلمانی و یتماین جبر کشا پرلمانی آن یتماین النک وزارت پیوندار نه هنرد نبو پرلمانی لیوی هل بجارد نبود زورینا وان پروژه یاسا چند ترجنا برجوادی خلکی جبر هنده بون افخو هفت بسیار کرد بون افخو گرینگ زی حکومت يعني برلمان بيك بهت وحكومتوني بهت تشكيل كده وحكومت ايش نبيت برلمان بشيت وان بروجي وصاب ما استاذ في جرت تستكيف صراحه ام بيش انه تجي راياتك وشوي نه برلمان ما بي حكومت اگر دي في دمي بو هد ديار كرن دي خلاص ببي نه پرزگریک چی بی نه پروژه هاد نه راستادن نه کابینه نه هم گوت از خلاص کارکی ناکم اوه به هندی زفرت پارتی سرک وزیران یعنی نیت هندی هبی خدمت بکن یانجی پراستیجی یا صحتی نبن پیکرن اگر هو صاب نه يعني افتم غلطی نگین حکومت نه رو صابو اری مالی مبستمجی او حکومت البر او حکومت البر بو خدمت گزاری زیادتر بکرد بار یاسایی چیتر بکرد هکه هاد بو او یاسایت کو پروژه یاسایت کو پارلمان پیدوی و پارلمان ابید دا اوانو که هات یکرنه باشتر بید اوان مقصد من یا طبعا بودره تو بدر خلی کاشون
دهی من بر خود سکرتری گشتی یو اینه نتوی گرتوا کان پرزیدنت اگر خص ندوانه کار روزنامه‌وانی پیروزبایی و خوشحالی و خودر تخید کل حریم کردستانه هل بجاردن بوی و دعوت کرد که بزیترین کات حکومت بید تظنی اول نبول دنیاه چجورا یو این هند جورا دولت مازن يدعو هل بجاردن تكيرين يو شوي يو این دفقنا فكرة خير هريمك بشكش دولتك تدبر خذي فانسي چهار روجا يو ان او دولت مازن شتي فرنسا ويدي هولندا والمانيا وكو دولت بزن سروك وزير عراقي وهمي هيزت سركتي اف بايخ دانا نشاهد داد کو هرم پیگه کو و وجودك مازنه هاي بچه عالمه جه داخل هند کردن بس تمام دمج دا تمام دمج دا هنجي نابين براستي يكم جار بيه ولو دمك زياده بيفيا حتى هالبجارتناتين انجامم بس هالبجارتم اواكي گلك ريكوبيك بي سختكاري بي پرزگريك پريوچون يعني ديف هالبجارتنين بوري اوت رئيس بنديا چندم داتید في مساله دا مثلا تظني أفا مثلا كار رجعية نسبية قد بيجن من قال جرد قوتي أفلاينت أو خدانم في أوبوزيسيون جارة كادي قوتي هكا هالبجاردن بن لبي فوزية كوميسيون بغداد يتي البارتي ويكيدي نشن تزويره كانوا سخت كاريه أفا نمانع بس أوان بتسخت كاريه من عمد الدنيا يقول بينين بتقول تخبوش هكا أنجام دركتن وأوان خون بديت نبوده چه بيجن نوكك فرمو نوكجيك همية بيجن تزويره إذا فش چبكين بوا چبكين يعني أي براستي چبكت مثلا بارتي چبكت نوكا تظني بارتي قيد سوي ديرتينا وضعك الكردستاني بيدا بويز قالك نخوش أبدل منو تجينينا أبدل بارتي ويكتي جينينا بل حكم راني الكردستان جهد أخيه هيش دا زحمت به تكرنه به بجداريبونه هردوكم ها از دبی مسئله مجاری کو اویش یعنی پارتی من نیو کاری که آبری نو که نیوادی بالضبط نیو مایی یا زحمته یا نیو صناعیه جهد آخر زحمت هک نیت هبی دیگه لکب صناعیه چون کو یکتیش زانید امش زانید پیک و امو یکتی تقریبا دبیتش شست ایلوانی دو جهنم دوباره خود مثلا پیک و بتنه شست و سه دنگن هک نیته درستی هبید کو حکومت تشکیل کنزی ودموهش ده هاد بيك فكان أفادي هاندرا لاين ديجي بن كديت أفز جي ده كفن زوريني جي ده بدستينن از باورت كم هند لاين ديجي ده حسكن ده أو خوف جد أو دعوتي ده هند درجي قطن أدب بشكام جهاية أو نينا بله وكم جوالت ناسك يعني أكاديمي وزانستي برا خدمات شتا از دير بينم جهة داخلية بناست كنا دير بيني مثلا بناست وعقليته ام كرد حاشای همیا تدا او قناغ پیش کفتن کم جواکیا ام تدا هشتا جهد آخیا یعنی از بهمت حاشای همیا جیک بیر کردن که عشیرگرایی نوشگرایی خوبتن دیتن یا هی يعني مثلا حزبك هي يوجد بس باش نوفيتاجي مثلا و برواریه من مشكلة نينا من ممكن تو ايش روك انا زوني والله هشتي اوروبا هاتم بو ما بيش مرقه منو فخد نفسيش تي بس برتخويا نمسا عبد السلام مصطفى الصديق جواب مده هكو هفال عبد السلام بوتي اري بابا قلت من معدي بلا خوش ما فكا تو هاتي انا سينه بهندي وتواو تظني كاكش من بلا زفر ماوي او بلا جرينكنين نوفيتا جم سيدي اون بروري اون هروري اون شارباجيري اون جرينك رفتورت تشوفن هي هاي نوفي مدنيه بل رفتورتي عشير قرايه قصدي من سيستم بير كردنيه وقت كانت مثلا برادريت يكتي تشتك وصب تشتغل كيدو دي روخين انه نكريت بجن تمام ام سركتين دير مراجرت بجبر هندي اف عقليه دي وقت اسبجم فيجوري او دي جالك دو خازيه بلنتر برينو كان و تشتديها كما وقتها بيد اخوي شيا نكا هالبجردت يعني انجامت براي بون حتى كو افسكالا خلاص بمدي انجامت كوتايه دي خلاص كانت كوميسيون تسليم الهيئه القضائيه كانت او هكون بسند كده هروجات هين سروكي هرمي الوان ده هروجا بانگش برلمانی بکرد دانشید برلمان جانس هیکی لازمه سروکاتی خو هل بجرید مانا
هالويرو جيجي تشيت فراكسيون براوا طبعا بارتيا سركة. يعني لسه براوا تشيت كانديدا خو بيش كشكت ويختي سهروش بيدفن او بخو وزارتك تقديم أهمية ديارة بس سيناريونا ديارة قصد من شيء فجأة أزيد دي مسيرة رؤية سوية احتمال هاي تو خلال هاي وكونيفا حكومة تشكيل كي بله مشكلة چله هاتي سلوكاتيا هرم یا برلمانی نه تهل بجاردن هکتو شریکه که مضمون نکه کدت گلتا بجار بیت حکمته او دی بتده چند دیامن باشه يعني سلوكاتيا برلماني ادجال بجدار بير الحكومته ادجال سلوكاتيا هرم ادجال سلوكاتيا كمار العراق همي باكي جاكن بو هند دو بغير كفتناكي ادجال دل شريكه كي هو زحمت وكويه كتيه جالك وقت بتجيت أبدا مثلا از دو يعني دو بابتا بيك و بحث كن یا که سيناريو بيك اینانا حکومته تا که بحث کر مثلا اوده بتا 62 63 كرسية بارتي ويكتيه سيناريو دي چنه مثلا اوه بارتي البر دو سيناريو دي تاين نوعي براكتيكينات تيوري مانا تيوري جمارا يكتي تشيت ديال لاينت دي بيك و بنجي كي پیدا کرد و بارتي اوت بكت بارتي اوبوزيسيون لروي تيوري او 22 او 15 16 نوينه شش حفتك يقرتو سه چورك نازاچه بله اف سيناريو تقريبا هكا صفر نبيت كم تر صفريه افيت دي اويت كوب يكتي محتاج يوم ببيت بي بارتي همي اون اويش منوف اونش يكتي دركتين اون سر اساس اداء خرابه يكتيه ورخنا قلتن يكتيه السليمانيه بخد هنجدكم كريم زحمته بهنا نوف دوباره بس بسيار بكم احتمال چند صدي همي ريكافن بارتي بجدار نبد يعني چند صدي تشين بردو اگر لا نكمن احتماله اگر صفر نبيت ناقص صفر يعني شبه مستحيله شبه مستحيل يودي يكديش الثاني بي بارتي نشر حكمرانيه بكات يودوه باش كما قلتي طبيعته يودي شيء بالعكس برو فاجا بارتي ريكافيت قال بارتي شو اللي بصنع هيدرا بارتي قال نوينوه هم ابتني ريكافي خدنا كده قال نوينوه بكات خدنا او وضع كده رجع كده بحث كان اون مثلا قال يقرتو تظني شلونه هيك نوين زحمتها نوين بروجرام هيا ديتن هيا و سروكي ويد بيش دخلكيها كأمشينا حكمرانية نتو اوفا كهرباء الداي نا اوفيت داي نا كهرباء الداي نا مخالفة مرور الداي يعني تدي شي حكمته دا ريجل جاب جاكيزنا حكمته زحمته نا يودي أزبيجم شريكة من هميشة قلت الكردستان حزب همي تقريبا دجاتيو اكادية بيدا بون ما عدا بارتي كومونست يقردو هي دي همية بلا شيء اكادية دركتين شريكة طبيعية سروشتي بون قال بارتي حكمي بكات قال خلق ديجي هيك بيت يقردو وكومونستن بارتي هيك بشهد بصانوهيها ترى شو لوي يعني قال يقرتو قال دوسيكا كت اويديا كوتايا قال حزبك ودي كوشا ده دنك بيدفن بارتي ويانا ده يوزد دنك بيدفن يوزد دوازده بل اوجك بارتي نوكت از شنو كده بيجم بارتي واقعيه بارتي مصلحته آینده كردستان يال برشاف بري هنگاوه که بخوب كت زانيت بيغاكتي حكمراني نهاية اول بچكه یاب زحمت بی بس یاب زحمت تر وجا که دید نتا چوا سیناریوی دابش کردن پوستاتو چواد بینه اینه اوجه لوام او مگوتی سرکاتیا پارلمانی سرکاتیا حرم سرکاتیا وزیران خوی پی اکه به یاسا باخوین یاسا دی بيجيت او وعرف جيبوا الكردستان بس صالة او هل بشرنيت بات يعني بري برلمان رينيت او دهيتا تكليف كرنيكو كانديدا خو بشكش بو سرقاتي وزيرا وافيك وتا هشكو هم جد قلتي بارتي همي بوست ورقتين ما كنت ده ولا قلتنا يا صاد بارتي او انا هيك دو الهند دولة اوجي عرفها نكو يا صاحبي دائما سرقاتي برلماني دنا اوبوزيسيوني انا دنا حزب الدوي او بجدار الحكمي وتا حتى انه كم تذكر استصار كم يا طبيعي او اكو بارتي سرقاتي حكمت ديوان جريت ودبيجيت دفيتشكو حق منها ملتي يوجوتي بارتي حكمي بدكا
دبيت شريك اخوك كيا او شريك قد قلبي بحكمته سروك برلمان دي دمتا او دبيت نخي من سروكاتي هرمت بيت از بار که وجوره یکتی سروکاتی هرم دوام کرد سروکی هرم ده با یکتی پارتی دست بردار بود یا زحمت او زحمت از بار ناکم و بوشی يعني سؤال من هو بوشي هكا هوتو منوتا ام ركتين سر حكم بكينون حكمته دي دنگدان شي بيت الناف برلماني بو سروكي هرمه بالضبط وقتها که به دبيرا من مهمي هود قلت هي هوار سروكي هرمه سروكي همي كردستانه يا بلا خلق قراري بدت كي بيت سروكي وان ما في نونر خلقينينا كعندهم برلمانه اوي ما فيش خلقي وريد باش خلقينا خطو سروكي خانه هل بجيره ازش انو هل بجيرم بيتا بيروتا عندك هم كشتي من ام ديال هند نبوين كل نوف برلماني سروكي هرمه بيتا الجودن بل جهد خاينو كسروكي هرمه كتي جار كودي عين اشتيو عراقي شند دائما شند دمتا جبر هند اكون قلتي تزحمته اهل الوريتات جاب ما بحث كده به همين نوف خواه نجا سر استا درفه شرط هين برزگریکت هين آگری هی ایران و اسرائیل و امریکا تاین غزه و لبنان تاین بو چی ما پیتویه و حکومتک چوا ما پیتویه دوی شروفان آلوزیان دا از ده کاکشار از آخفنا که برای سودانی بوده بیشم برای سالک و نیوا بود بودی هی هوار از ماندی بوم هندی خلقش کردستان تین نه مسئولیت هی نه حکومت دانه و ده هند گلمن گفتگول سر راتبه و سر نفته و تشتاکن مدوید او کس به هند گلمن رینن اوید برسالتی هی مدید شواهات بکار اینان گهشت هند حزب که کل عرض خو کادیوشال کردستان دان حزب که کردستانی بینی توی نروی الکلکی که پلوان کردستان دنگا بوی کم کد جه داخله اوه طبعا ده شهیا نحزت کردستان وکد مدام هو صانع من خلق که هیل کردستان ده بکار اینم بو اندو پیگاز کردستان صانعیه پیگا حکومت کردستان لاواز بکی و تا اگر هنده که حکومت کردستان بشید عراق ناچار بکد او پابند بونه دستوری اوید کل سروه نجیب جیب کد ده لاواز بید طمعی خلق داری ده زدتر بید شبر هنده هک خلقک کو دعا هنده بکن کو اوجی وانجی کردستان دوید بمینید وانجی دوید خدمت گذاری با خلق زدتر ببید پدویه دست قبلنا دست یک پارتی او وان خوب سليمانية بلاف حكومته بيجبين بله حكام ام چون قال بارتي يعني ام تسليمي بارتي بوين او عقليه دسترخ راكد قال لك سباس برئيس عبد السلام بروري عندهم بري برلماني قال ما دابون امريكا قال لك سباس اهلا وسهلا قال لك